Урие Эдемова Айдын кечеде. Машина байдарға кіреркен суратыны явашлатты. Бутун барлығын этрafına сер етіп кеткен Жевайыр машина өзлерінің evleri янына барып тоқтамағанже ağzını açmadı. Onun yüreğinde olған те сурат ve heyecanlı çırayının de ağarып de morarғанından көзлерінің düşünceli bakудан anlamak mümkün еді. Машинадakilерінің епісі анда-мында көрінген адамларының keyifleri bozuk olup, vadide nasıldır bir kiyik sükunetlik hukum sürgenini duymakta ediler. Enver машинадан düşmedi. Aliye, sen tatamnen ekiniz kırınız. Olar bizim epimizni körseler otleri patlar. Sizlerini de evge kirsetmezler, dedi. Aliye onun sözünü tasdik eder gibi başını salladı. Jevahirге машинадан düşmege yardım etti. Azbar kapıdan içeri kirerkenler Jevahir'nin yüreği çipçe gibi çapalanıp başladı. O etrafka dikkatle bakmaktaydı. 46 yıldan son birinci kere oz dolmuş evlerine kirmekte. Esken yelçik tereklerden taze üzülgen yapraklarını anda-mında savurmakta. Azbarının içinde kus-kuskunligi hukum sürmekte. Qora tübünde yaprakları sararıp başlagan kırmızı sarı çiçekli birkaç tüp gülhatemlerini hesapka almaganda bir yerde çiçek degen şey görünmey. Terekler de kartayıp, dalları serekleşip kalganlar. Karşısında anası daima hatırlagan efsanevi tatlı soğuk koyu. Şimdi birkaç adım atsa, onun başında olacak. Kopkanı daldırıp çekse, o tatlı sudan kanganca içmesi mümkün. Lakin o ne içindir o tarafka yürümedi. Koyunun başı sarı yapraklar ile örtülgen. Bir zamanlar özünün dülberliginen insanın dikkatini celp etken sağlam, gur dallı terek ve sap sarı olup pişken sulu eriklerden şimdi nam nişan yok edi. Terek bakımsız alda, bazı dalları kurugan, lakin olar kesilmegenler. Meyvaları buruşup kalganlar. Koyunun taktalarından evvelki yeşil boyadan iz bile kalmagan. Olar kogerip, kararıp kalganlar. Koyunun başında yol çetindeki qoragaca fesilgen, kara, sarı kadife, arslan ağız, akşam sefa çiçekleri, çeşit renkteki karanfiller öseydiler. Kuz mevsiminde ise bütün azbarını bembeyaz açkan kuz çiçekleri yaraştıraydılar. Anası olarını soğuktan, hatta kardan bile korkmaganları, çıdamlı olganları için pek seveydi. Jevahir evlerine kirmege aşıktı. Dersin, anda ana babasının ruhlarını hissedecek. Aliye iki basamaktan көтерілер eken, артына aylanıp tatasının elinden tutup, ona da көтерілмеге yardım etti. Bu vakit Jevahir'nin parmakları kaltıraganını hissetti. Tata, rahatsızlanmanız, her şey yerinde olur, dedi ciddi halda. Biz ana baba mekanı öz evimizdemiz. Өзі böyle derken kapını muqaytlıqnen yavaştan öte baktı, kilitleнгенге benzey. O yakka bu yakka baktı, demi maşina kapı önünde kelip toktaganda evge birisi çapıp kirgen gibi көрінген edi. Demek evde kimdir бар, dep düşündü. Kapını kene qaktı. İçeriden ses soluk çıkmadı. Düşünceli turgan tatasına baktı, azıcık gülümsiredi. Şimdi açarlar, dedi. Kapını küçülüce vurup başladı. İçeriden bir anlaşılmagan ses işitildi. Nedir tasırdadı. Kapı yavaştan açıldı. Karşılarında 40-45 yaşlarında yüksekçe boylu kadın peyda oldu. Musafirlerge sıtık çırayla,
Сізлерге кім керек деген кебі бақты. Жевайырнын ичи багыры асиретлик из дуйгулары эле толуп ташкан алда evге чапып кирмеге истесе де, басамаклар үстүндө гайыт корккан адам кеби пысып турмакта эди. Алия оозуна кене сыкмады, аксине evде адам болгонуна кубанды, селам берди. Шымды ракыбине ужум этмек азыр турган кадын Алиянын селам берип күлүмсүрөп турганын көреркен, бирден шашмалаган ки болду, атта озу биле дуймадан бир адым артка чекилди, соңра дээрал оозуну элге алмага тырышты. Башта Алиянын Жевайырге, соңра эв алдында турган машинага бакып алды. Ачык эшил Жигули машинасы оңа тааныш эди. Кадынын кашлары кең малайынын ортасына ажы көтөрүлдү. Сиз кене машинага толушуп келгенсиңизби? Менин мусафир каршыламага вактым жок, ишке ашыккам, деди. Багышлаңыз, деди Алия. Мында бизлерден башка кирежек адам жок. Бу менин татам. Кырымга ярым асырдан соң биринчи кере келмекте. О да бу evде догдуму? Бу evнин бирде чок сайыбы бар экен. Башкаларына кимсе келмей десен олажак, деп мыдырданды кадын. Алия оңа кулак асмады. Багышлаңыз. Менин адым Алия. Татамныңки Жевайыр. Сиздин адыңыз недир? Деп сурады. Валя, деди кадын ачуулуу алды. Сиз Валя ачууланмаңыз. Бу evнин тайлии ойлой экен. Мен де эр сефер келгенде мында яңы шорбажыларга раст келем. Сизни биринчи кере көрмектем, деди Алия. Мында менин анам, бабам жашайдылар. Шымды мен корантам менен жашайм. Демек, эв менимки. Элбет, Валя, шымдыки канун мужибу эле. Сиз бу evнин сайыбысыңыз. Лекин инсан биңлерже километр жол басып келди. Озуде көрүп турасыңыз, ихтияр бир кадын. Оңа де мага evге кирмей, бу жерден, босага үстүндөн кери кайтып кетмек не экенини тасаввур этесиңизби? Деди Алия. О сиздин ишиңиз, мен кетмек кереким. Веселем. Алиянын бүтүн вujudундаги кан топланып келип, башына урган кеби болду. Юреги сык-сык урду, чырайы агарды. Лекин татасынын хатыры үчүн сусмага межбур болду. Валя да онда олган далганууну дуйса керек, бир аз артка чекилди. Кириңиз, деди алчак сеснен. Бир аздан соң Валя угди, Алиянын Жевайыр артта. Олар ана бабасы ве Алиянын серверчикинин одасына кирдилер. Жевайыр оозуну не кадар тутмага тырышса да, жаныны басып оламады, агылап жиберди. Чүнки каршысында ана бабасы, ана, мен балабан evimizге кетмек истейм, деген кардашчыгы сервер пайда болду. Оданын ичиндеги бүтүн эшиялар уларны хатırlatып турмакталар. Жевайыр явлугунун ужулары менен көз жашларын сүрттү, Алиянын артынан жүрдү. Оз одасында эки диварны каплап алган гайыт кыйметтүү ве дүлбер алтын суулуу сык сачаклы килимге бакып калды. Бир вакытлар оны сап-сары алтын кеби алкачыклар менен ойлерингте чүйчүклерге агасы Жафер менен экиси аскан эдилер. Демек, бу evдеги эшияларга өкмөт тиймеген. Лекин мында жашаган келмешеклер де оларнын кадирине жетмеген. Килим бир пармак тоз түбүндө пасланып жатмакта. Эбелери о атеш кеби парылдап, Жевайырнын одасына яраштыра эди. Энвер менен Кемалнын одасы да жыныкылуу көрүнүштө. Умумен бүтүн одаларнын диварлары, табанлары ярым асырдан бери боя ве киреч кокусу көрмөгөнү белгилүү болуп тура.
Анасы эр мевсимде бойдан бойга 5-6 оданын эпосуны чебетлик речинен аклап чыка. Энвернен Живайыр исе вакты эле табанларынын бояларыны да тазерте турганлар. Evlerinin kurulganına endi баягы yıllar olsa da, o çökmegen. Дүлберлигинен яны evlerden артта kalmay. Ana babası ve kardeşçiginen yatkан odanın damı evvelden nasıl olganını Aliye de yakşı hatırlay. Kandilinin çevresinde kok kuşağına andırgan çeşit renkteki daireler бар edi. Şimdi olarının zornen izleri көрünmekte. Валя оларның чересіндегі хошнутсызлықны көреркен, сусып отырмады. Менің анам бабам да мында чоқ ішлер яптылар. Алия оңа диққатнен бақты. Не, evнің дамыны açып, yüksекligini көтердіңіз ма? Kapı pencerelerini deneштірдіңіз ма? Деп сорады. Çünkü evнің tavanı баягы yüksek olup, şimdiki evlerini hatırlatmakta edi. Живайыр ise öz düşüncelerinin özü meşgul edi. Yok dedi Vaля. Kimse onun tepesini açmadı. Pencere kapılarını deneштірмеді. Lakin bir şeyge yaramagan upuzun sofani 4'ge böldüler. Yani evge 4 oda daha koşuldu. Bizler ise tışta yana ayak yol yasadık. Ona beton töşedik, dedi gururlu aldı. Aliye күлімсіреді, başka bir şey айтмады. Живайыр ise көзлері o günde evvelki sofаны canlandırdı. Uzunluğu 10 metrli kok boyalı camlı sofa. Pencerelerine boydan boyga çivetli perde çekilgen. Sofanın sol tarafında muzeylerine yaraştırıcı balaban uç kısımdan ibaret bufet. Ortadakısının kapağı üstünde omuzuna patron taşlar asılı avcı. Elinde ipke tizilgen birkaç bodeni. Yanında geceleri közleri ışık saçkan avcı köpegi. Kalgan eki kısmının üstünde dülber örnekler бар edi. Sofanın tabanına eki tarafında kırmızı şertleri olgan yeşil gayet uzun kilim töşeliydi. Живайыр şimdi Vaлядан onu soramak istedi, lakin sonundan peşman oldu. Yok şeyini soramakның faydası yok dedi öz başına. Endi kadınlar arasındaki gerginlik bayağı yumşagan, Vaля da işke aşıkmay edi. Живайыр birden Vaляdan "Наташа şimdi kayda?" деп sorады. O jepçe Наташа mı? Мектепте çalışa, bizde mında aytуулы o jepçe. O kocaga harbiy kişige bargаны üçün çok yıllar Magadan'da yaşadılar. Sonra mında kaytıp geldiler. Dejigim mındalar. Живайыр ona dikkatle baktı. O cenk vaktinde nemselerde tercüman çalışaydı. En esası немсе комендантынен yaşaydı. Zavallı anası pek yanıklanaydı. Vaля Живайырге işançsızlıknen baktı. Anasını bilmeyim. O bizler kelmezden evvel keçingen. Ozunu yaxşı bilem, dedi, başka bir söz aytmadı. Живайыр мен Aliye gayet tuşkun alda tışqa çıktılar. Vaля'nın başlarını sallap sağlıklaştılar. Живайыр azbar içinden kele yatkanda Abibulay emcenin evine koz taşladı. Evinin aldında yaş kadının osmurna andırgan oğlan bala arabaçığı yanında skemle üstünde oturmakta ediler. Живайыр olarga bakarken bularga da bu ev ana babalarından miras kalganına benzey деп düşündü. Kokus kafesinin sol tarafı solkuldap aldı. Maşına yukarı mahallege biraz daha көтерілген son toxtadı.
Ашым ағаның evi yanındaki boşlukka, meydanчыкка көзлеріні сыққан алда бақты. Мейданны от басқан. Эки картанай кичкене кемлечиклер үстүндө отурган, озара кызгын лаф этмекте эдилер. Олардан аз ачык авлакта 5-6 эчки отламакта. Бойнунда торбасы олган оглан Женк аскерлеринин жесетлери булунган жерде бир кач домуз менен берабер долонмакта. Жевайырнын аяклары түбүндө топурак тайып кеткенки болду. «Я Рабби», деп фысылдады о. Мында бу топурак түбүндө ниже генч аскерлер, офицерлер ятмакта. Олар яш жанларыны кимлер ve не үчүн феда эткен эдилер. Мындаки келбешиклер о шейитлер яткан жерни чучка ve эчки баккан отлакка чевиргенлер. Мында болгон вакыяларны Думанлы Исе де Энвер де хатырлай. Кемал менен Алие Исе таталары Жевайырнын хатырлауларынан билелер. Олар Жевайырнын янына бармай, аз ачык кенарда турдулар. Жевайыр озуну баягы элге алган соң картанайларынын янына барды. Улар энди кызгын субеттен токтогон, келген ябанчы адамларга ужум этмеге азыр киби, маңлайлары түбүндөн бакмакта эдилер. Жевайыр олардан: «Сизлер мында жашайсыңызмы?» деп сурады алчак, калтырабук сесле. Жевайырге таажипленген алда бактылар. «Элбетте, мен мына бу эвде жашайм», деди посталган аклы кадын. Элинен Ашым аганын эвине көстөрдү. «Фрося Исе ана бу эвде жашай». Бояжы Исмайыл аганын эвине ишмар этти. «Чоктон берлими?» деп сурады Жевайыр. «44-тен берли. Мен билесем аз вакыт дегил». Картанай чурук тишлерин ысытып, кинаенен күлүмсүрөдү. «Я, сизге не керек, билмек мүмкүнмү?» Озу баягы аблакта турган машинага бакып алды. «Элбет мүмкүн. Мен мында догмуш эвимизге келдим. Ана бу эвде доган эдим». Жевайыр элинен өз эвлерине көстөрдү. Картанайлар чырайлары сытык алда бири-бирине бакып алдылар. «Сен догансыңбы?» «Шымда анда башка адамлар жашайлар. Уларны андан чыгарып атмага кимсенин акы жок. Бу жерлер энди бизимки», деди чурук тишлі картанай мемнун алда. «Эгер мытлака мында келип жашамак истесеңиз, анда бара билесиңиз», элинен дегирмен деребетке ишарет этти. «Сиздин кибилери анда топландылар. Бир аптадан берли бизде ана баба күнү. Кайдандыр келген бир топар адам мындан истеген жерлеринден эв курмак үчүн жер алажак эмишлер. Бу өкмөттө дерсиң канун кайде жок. Бутун райондун милициясы бир аптадан берли анда чекишилер. Уларны айдаштыралар, амма башарып боламайлар. Бу жердин халкы аякка турса, уларны тез тындырыр, амма бизимкилери пек сабырлы да». «Сизни мында ким чагырган? Бастыра келесиңиз. Ярым асырдан берли оз мусулманларыбыз арасында жашайсыңыз. Анда жерлешсеңиз болмойдуму? Жокса анда да чуу туттуруп боламадыңызмы?» Чурук тишлі кадын пек акылы лафлар айткан киби агыр вужудуну силкитип хыкылдап күлдү. Жевайыр жүрегинде ажы агыр дуйду. Көзлери бунарланды, лекин озуну элге алмага тырышты. «Doğru. Bizlerni dünyanın çeşit köşelerine alıp kettiler. Halkımız Sibir taygalarında, Orta Asya kum sahralarında bir kabahatsiz yarım asır çekişti, yarısı kırılıp ketти. Башталары элбет о ерлеринин адамлары
Bizlerге oz evlerinden bir köşecek berdiler. Lakin sizler gibi o halk kurgan içleri eşya dolu azır evlerge barıp doluşmadık. Sonundan özlerimiz kurduk. O yerlerinin halkları bizimkilerinin dostlaştılar. Ozara münasebetlerimiz güzel edi. Lakin bizler tamırsız, vatansız bir halkılar değilmiz. Yarım asır devamında bizge musafirçenlik göstergen halklarga teşekkür bildirip, endi oz ana vatanımızga qaytmaktamız. Sizler ise bizlerge oz evlerimizni qaytarıp bermek yerine mында ne üçün bastırıp kelesiniz, dep kıçırasınız. Bizler oz toprağımızga qaytıp kelmektemiz. Kartanaylarını yılan tişlegen gibi yerlerinden sıçrap turdular, çırayları morardı. Men mында omurum echki bakıp geçmedi. 40 yıl koy sovetinin reisi hizmetinde bulundum. Mында yaşamağa senden ziyade menim hakkım bardır belleyim, dep bağırdı çuruk tişli Kartanay. Men bir reber edim. Em sizin kibilerini mында ayak bastırmaydım. Lakin şimdi dünya bozulmakta. Sizden olgan reber. Cenkten evvel gayet dülber olgan bir vadini harabege çevirgensiniz. Evvelleri 500'ge yakın koranta yaşagan mekanga bir top lokatacı kelip yerleşken. Başkaları kelmesin dep güzel evlerini yıkkan harabege çevirgensiniz. Bu yurt, bu toprak üçün kimler yaş canlarını feda etkenleri hakkında düşünmek akılınızga bile kelmegen. Sizler echkilerinizni, domuzlarınızını otlatkan bu yerde, yani sizin ayaklarınız tubinde, cenk vaktinde yüzlerden askerler, ofitserler defn olungan edi. Şimdi mында kardeşlik mezarı olmak gerek edi, dedi Cevahir kederli davuşня. Reber dudaklarını burdu. Onu ne bizler korduk ve ne de işittik. Eğer senin aytkanların doğru olsa, mında hükümet adamları bir şeyler yapar ediler, dedi. Olar da sizin gibi kelmeşek reberler işte. Cevahir terinden kokus geçirdi. Mında bir karış yerinin ne ekenini bilgen, onun kadrine yetken ve onu abadanlaştırmağa tırışkan insanlar yaşamak gerekler. Olar endi kütlevi surette kelip başladılar. Mında öyle evler kurarlar ki, sizler öylesini tuşunuzda bile görmegendirsiniz. Sizler ise o'zingiz yıkıntıga çevirgen evlerinizde yaşarsınız, dep kinayenin kulimsiredi Cevahir, çevirilip mashina betga ketdi.